Polisi y'u Rwanda ikaba yatangaje ko mu minsi ya vuba igiye kuzana ibikoresho bigaragaza umuntu wese utwaye ikinyabiziga yanyoye ibiyobyabwenge birimo n'urumogi mu kwirinda impanuka zo mu muhanda. Ibi byatangajwe n'umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda IGP Dani Munyuza ku wa kane w'icyumweru gishize ubwo hasubukurwaga gahunda ya Gerayo Amahoro igamije gukumira impanuka zo mu muhanda. IGP Dani Munyuza akaba yabujije abamotari, abanyonzi ndetse n'abashoferi kwirinda kunywa ibisindisha ibyo ari byo byose batwaye ibinyabiziga. Yabibabwiye ko mu minsi iri imbere abapolisi bashinzwe umutekano mu muhanda baza bafite n'udukoresho tubereka umuntu wese utwaye ikinyabiziga yanyoye ibiyobyabwenge birimo n'urumogi. Yagize ati mu minsi iri imbere abapolisi bagenzura umutekano mu muhanda baza bafite ibikoresho ati yagutungaho akamenya niba wanyoye ibisindisha bya Bralirwa ndetse na Skol, ndetse bazaba bafite n'ibireba niba utwaye ikinyabiziga yanyoye ibiyobyabwenge birimo n'urumogi. Abamotari batandukanye nabo bavuga ko polisi nizana udukoresho tugaragaza utwara ibinyabiziga yanyoye urumogi nabyo bishobora kuzagabanya impanuka zo mu muhanda. Habiyambere Vincent yagize ati urebye turiya twuma tugaragaza utwaye ibinyabiziga yanyoye ibisindisha twiza kandi twagize akamaro mu bijyanye no kugabanya impanuka, ariko noneho ati biriya batubwiye ko bagiye kuzana n'akazajya kareba uwanyoye urumogi bizaba ari byiza kurushaho kuko hari benshi baba barunyoye ati batwaye ariko bo ntibafatwa mu gihe nabo bari mu bateza impanuka zikomeye mu muhanda. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko kuva mwaka utaha 2023 mwaka wa 2022 watangira abantu bagera kuri 617 bamaze kuburira ubuzima mu mpanuka 9468 zabereye mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda. Mu yandi amakuru aturuka mu gihugu cya Uganda, nyuma ya Leta Zunze za Amerika, Bwongereza nabwo bwafata ibihano General Kale Kayihura wahoze ari umuyobozi mukuru wa polisi ya Uganda. Leta y'Ubwongereza ku cyumweru tariki ya 11 Ukuboza yafata ibihano General Kale Kayihura Edward wahoze ari umuyobozi mukuru wa polisi ya Uganda. General Kale Kayihura uheruka kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, Ubwongereza bwamuhaniye icyo bwise kugenzura imitwe myinshi cyane itandukanye yagize uruhare mu kuhonyora uburenganzira bwa muntu, harimo gukora iyicarubozo ndetse n'ibindi bihano by'ubugome bya kinyamaswa kandi bigayitse. N'ibyaha General Kale Kayihura ashinjwa gukora hagati ya 2005 na 2018 ubwo ari umuyobozi mukuru wa polisi ya Uganda. Mu byo yakunze gushinjwa harimo ko ngo yayoboye abagize umutwe uzwi nka Flying Squad Unity wagize uruhare mu bikorwa bitari bya kimuntu mu kigo cy'iperereza cya Narufenya cyangwa se Narufenya Special Investigation Center. Abagize Flying Squad Unity ngo bagiye bakubita bikomeye cyane abafungiwe na Narufenya ku buryo ngo hari n'uwakubiswe kugeza ataye ubwenge abafungiwe, kandi ngo bavuze ko nyuma yo gutotezwa hari ubwo bizezwaga amafaranga menshi cyane nibaramuka bemeye ibyaha bakekwaho. Mu bihano uyu musirikare yahawe harimo gufatira ibikorwa by'ubucuruzi byose yaba afite ku butaka bw'Ubwongereza, umutungo wari wose ndetse na konti za banki yaba afite muri iki gihugu. Ikindi akaba atemerewe gukandagiza ikirenge cye ku butaka bwa kiriya gihugu cy'Ubwongereza. Ibi bihano Ubwongereza bwafatiye General Kale Kayihura bije byiyongera ku bindi nka byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamufatiye 2019 nazo zikamushinja kugira uruhare mu kuyobora urwego rwakoze ibyaha bibangamiye uburenganzira bw'Abanya-Uganda n'uruhare rwe mu byaha bya ruswa. Ibiganiro bya radio yanyu bigikomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mama 23 iravuga ko yiteguye kuva aho yafashe muri amezi abiri ashize no gusubira mu birindiro byayo bya mbere. Ni inkuru ya Alia Sankadarius, umunyamakuru w'ijwi Amerika i Goma. Benshi mu mpunzi zitandukanye ijwi rya Amerika ryavugishije berekanye ko babishimiye, bakaba basaba ko rishyirwa mu bikorwa mu buryo butatinze zigatahuka no gukomeza imyuga yazo. Abanibora uzima ukora mu itangazamakuru na Christian Rukundo w'umwarimu bombi bahungiye igoma bari bahamaze amezi agera kuri 2. Rwambaye icyizere cyane mu buryo kubera abarebere ndabwo bari kimenga abasirikare bo mu mujyi ngoraga n'abarebere muri kubari ariko abasirikare ba leta ndabwo mu barinya kubera wizi nibo ashagara nabi wakura abakuru be bakagusaidia. Twebwe twishimiye ikiganiro cya Nairobi kubera twabonye ko byarangiye neza. Kugamba nikishimo kubona kuva ejo aba-M23 bagambye ngo bazabaho bafashe hose muri Rucuru n'igice kimwe cy'amasisi. Twebwe abajene b'Rucuru n'ibyishimo bikaba biduhaye icyizere ko amahoro azaga
bagaruka muri Rongo. Laurent Mugiraneza akomoka i Rucuro afite icyizere kinini ku myanzuro yafashwe i Nairobi n'icyemezo cy'abarwanyi ba M23. Avuga ko imitwe yose y'inyeshamba yafashe umugambi umwe, ibyo bishobora guca M23 intege kuko nta nyungu iri gukomeze kugira mu kurwanya yonyine guverinoma. Yifuza ko ibyo M23 yatangaje bitaba bisigara ku gipapuro gusa. M23 kuza kuvuga ko igiye kuva aho yari mu birindiro yaririmo ahantu mu burere yafashe ndaru guturukana na iri atangazo ry'i Nairobi, ahubwo ni ukubera secrétaire d'État américain haja na Biden wewe nyine kujya ikizere cyacu nuko Amerika ari yibahagarariye yatubwira neza yuko ibi bintu bishize bitazagaruka, niho twagira ikizere. Ariko ikizere kuri M23 n'amagambo yayo yavuzwe ibyo ndakizere bizanye ku banyarucuru. Ku rundi ruhande abatakaje ababo muri ubu bwicanyi bwabaye ikishisha mu cyumweru gishize barasaba ko guverinoma abafatanyabikorwa n'abahagarariye uyu mutwe wa M23 ko bakwicara bagasuzuma uko ubutabera bwakubahirizwa. Otobahizi ahagarariye groupement Busanza. Hari ibibazo twari dufite ariko twashatse ko twabikemura tutarwanye. Tuzi yuko dufite umwanzi umwe kandi ni udashaka ko igihugu gitera imbere. Reba nk'ukuntu bagiye gutwika igikare cy'abandande bita ikihanda aho ikiwanja. Ntabwo twabyemera kuko hari ukwica umuco wabo. Ushira intwaro hasi ni byiza ariko guhana ubugizi bwa nabi ni akarusho. Bwana Dadi Saleh umwarimu wigisha muri za kaminuza hano mu ntara ya Kivu ya ruguru. Kubwe niba M23 izi yuko ari umutwe urwanira imibereho myiza y'abanyekongo gusa, wafashe igisubizo cyiza kuko nta wundi ushobora kuzana amahoro muri iki gihugu atari ba nyiracyo. Nta bushuti buri muri politiki, ni inyungu bashyira imbere. Tugomba mbere yo kubyemera kureba n'ikibazo cy'ubutabera mu rwego rwacu mbere yo kujya mu nzego mpuzamahanga. Tugomba guhana ubugizi bwa nabi mu buryo bwose tudashyizemo ikibazo cy'imvanguramoko. Kuba hamwe ko M23 ibisaba ni ugushyira hasi n'ibindi bidateza igihugu imbere. Imigwano hagati ya M23 n'ingabo za leta imaze amezi agera kuri 2 yatumye abantu barenga 200,000 bava iwabo bagana i Goma muri teritwari ya Nyiragongo n'ahandi mu ntara. Mu buryo bwo kubahiriza ijambo ryazo uko iryo tangazo rivuga, muri iki kigoroba cyo kuwa 3 tariki 7 hari amamodoka menshi arimo ibicuruzwa amaze kurekurwa na M23 aturukira mu duce dutandukanye twa Rucuru aza i Goma. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma. Asanka Darius, tundagushimiye kuri iyi nkuru. Kuri wa gatatu urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwasubukuye urubanza rwa Kabuga Felician nirahe mu Buholandi. Temistoke Mutijima yakurikiranye iburanisha aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru. Uyu mutangabuhamya wahawe izina rya Kabu 046 mu rwego rwo kumurindira umutekano n'ubwa mbere yari yumviswe muri uru rubanza rwa Kabuga. Kimwe n'abamaze iminsi batanga ubuhamya bwabo, Kabu 046 nawe yatangiye ubuhamya bwe Arusha muri Tanzania, ahuzwa n'inteko iburanisha iriraye mu Buholandi hifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference. Ijwi rye ryari ryahinduwe ndetse n'amashusho yahishe. Kabu 046 ni umugororwa wakatiwe gufunga imyaka 30 n'inkiko gacaca nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside igihe anasigaje imyaka 4 ngo asoze. Mu ncamake y'ubuhamya bwe bwanditse yasomwe n'umushinjacyaha, Kabu 046 yemeza ko kuva mu 1992 kuzamura yari mu bagize umutwe w'interahamwe zo ku Kimironko zitorezaga mu mbuga y'urugo rwa Kabuga rwo ku Kimironko mu mujyi wa Kigali. Uyu mutangabuhamya avuga ko itsinda ryabo ryari rizwi nk'interahamwe za Kabuga. Wari ukuriye uwo mutwe w'interahamwe witwa Haje Abakiga wakomokaga Ibyumba, akavuga ko ari we wawumwinjijemo kuko yari inshuti ye. Muri iyo ncamake, Kabu 046 avugamo ko yaba Haje Abakiga ndetse na Sehene wari umwungirije mu buyobozi bw'interahamwe zo ku Kimironko bose bahabwaga amabwiriza na Kabuga Felician ubwe. Ayo mabwiriza nabo niyo batangaga kuri izo nterahamwe za Kabuga. Zigendeye kuri ayo mabwiriza, umutangabuhamya Kabu 046 yemeza ko interahamwe zo ku Kimironko zatangiye kwibasira no gutoteza abatutsi na mbere y'uko jenoside itangira. Muri inyandiko y'ubuhamya bwe, Kabu 046 agereranya ko interahamwe za Kabuga zaba zarishe 80% by'abatutsi bose biciwe ku Kimironko.
uyu mutwe w'interahamwe zo ku Kimironko yarimo, umutangabuhamya yabwiye urukiko ko witorezaga mu mbuga y'urugo rwa Kabuga, aho ngo bahitorezaga imbyino zo kwifashisha muri mitingi, inama z'ishyaka MRND ryari ku butegetsi, ariko bakanahakorera imyitozo ngororamubiri ku rubyiruko. Umutangabuhamya yavuze ko iryo tsinda ryari rigizwe n'abantu babarirwa muri 50 bari mu ngeri z'imyaka inyuranye. Umunyamategeko Françoise Mate uwunganira Kabuga yabajije Kabu 046 niba muri uwo mutwe w'interahamwe harimo abo mu bwoko bw'abatutsi, asubiza ko mbere barimo bake bagera nko kuri 6, ariko nyuma baje kuvanwamo kuko batizerwaga hasigaramo umwe gusa. Uyu mutangabuhamya yavuze ko iyo Kabuga yazaga, abayobozi b'uwo mutwe bahagarikaga imyitozo bakajya kuvugana nawe, ari naho avuga ko baherwaga amabwiriza nabo bagaruka bakaha izindi nterahamwe. Yavuze kandi ko Kabuga yagiye abasura aho bitorezaga mu bihe bitandukanye, ndetse akabaha amafaranga mu rwego rwo kubashimira. Inshuro imwe uyu mutangabuhamya yemeza ko Kabuga bahaye amafaranga yari ahari, yabwiye urukiko ko bahawe 25,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Andi akavuga ko yatanzwe adahari, ariko hagarukiye yasanze bagenzi be banywa bishimye, baramubwira ngo naze basangire ku cyo Revier. Tugenekereje mu Kinyarwanda,